kajuk jong kajing sensyar pareng kalak kutno laong u Vladimir Putin kabamut baik-baik persya ia kari Amerika. U Presiden kari Rusia kata u Vladimir Putin uloong bakari Amerika kamla ban yakren bat kari India nebat ka China ha kata ka rukom kumba ulak dau yaki jingsim khajana jong u Presiden ka US u Donald Trump dakaba bandrap baka jing sensyar pareng kalak kutno. Habakren hakilat pathai khobor hapo kari China hadin ka jingyaj pajba bat peninam jong kari China yakibor ya dari jongka hakasngi jongka jingjop jongka China u Putin ulong ba utrom u penonkam yaka jing penbor hakaliang ka yok ka kot kum ka atiar ban pendujaj ya ardli kiri kiba hetam hapo jongka Asia ka jing persang ban pentelot ya ka jinglong nong yalam cuki kabalatei lengbaki histori kibae kadai ga jing bakla laong Putin don kiri kum ka India kabodon wei pensan bilion ngut kibriu ka China kiri kibak klanbor hendrei kidon ru laki jong ki rukom trekam bat ki an jong ka sain partai hapo kari jongki habadon ki boong yapi bakin penstom yapi pihak ban perkat kumno kinong yalam jong kita kiri kibahe kinle la benrap yang u Putin uloong baka jingle jongka Washington persya yaki paralok ka peninuksa ya kapor jongki nong sensyar pareng kepala rim bat hakipor bam mensua hakabakut nsa penbet yaki aka baro kin sasim yaka jaka joki bat ngin sayu ibyang yaka jing yakren sain pertei kabaman lakasi uloong syusyu dakasur kebas sos kem hakaju kapor u Donald Trump ulap penpau ba ulap penjari daki jing penjari baar yaka India namar ka jing thiet yaka penyang Rusia bat ula aidak ba pat yat syaka pes kabalai kumno piti ba don jingle hato pinong ba ka jingbu yaki jing penjari baar yaka India ka nong thiet ka ba hetam syabar jongka China kia jan rengkat pinong ba kam ladon kano ka jingle kata kala penlut daki sepak kelur tengka yaka Rusia bat ngampat le yaka pes kabaar ne kabalai henrei haba piong ba don jingle ngaperkat ba pidei ban yo yalade yaka kam kabat thamai ulong haba jubab yaka jingli jong unong thok khobor napo kari Poland halor ki khajana